Udukot ka National Executive Committee jong ka BJP, ubadayru MLA ka penthor umkra, uba AL heng, ulapan pa uba umdan jing thud AA, lada penkalano, ya ka kerteng jong kari India, siya ka baharat, lada kani, kajing penkala kerteng kanwan ra jing mento, ya kari barok kawai. Habakren siya kilat patay kubor, uba AL heng, ulaong bana kaliang jong uhi, umdan kanu-kanu ka jing thud, lada ka parlimen, ka penkala siya ka kerteng baharat, ya ke India. Don gajing persang kon kelai kerteng jong ke Indonesia ka parar tu kon nakaleng jong phi ke BJP makla kersan am lese kene kersenjam jong ka sarkar pedang Haduk mentahi ban haduk pengiyo ya ka freedom jong ri India jong i kita ngikot ya ka gari di India di menta ka syong pade haki bebon ke balang ka syong pade ka parlimen ya bagi kuat ne makin kuat ban penggalai kata kata ka syong haki itu ke members of the parliament atau pisngo ya ham nampat penkelana ke India nampak gantap gan hayai hab namla banong masu ajibab no menta ngi hab don hi gajing perkat ka iga makamha daga mental la dagi penggala keteng si ka babha la daga bah ngi welcome la daga bah pade lu ngi hab ya perkat bah habide